Posjetili smo driftere bez vozačke. Oni jedini smiju driftati u školi i u shopping centru. RC Drift u akciji. Ja sam Miro Živković, voditelj sam CRC Drift zajednice. To je grupa RC driftera u Hrvatskoj. RC Drift kao hobi je jedan vrlo zanimljiv hobi koji je krenuo tamo negdje 2006. godine. Mi smo već 2007. osnovali svoj forum. Skupilo se nas nekolicina. Otprilike imamo nekih 6-7 evenata godišnje koje organiziramo na raznim mjestima, neke u školama, neke po eventima sa velikim 1-1 autima. Održavamo nekih 20-ak članova godišnje, stabilno, neki članovi dođu, neki odu. Bikes with wings and shiny things and lions, tigers, bears, oh my ride. We fierce and fast, supersonic like JJ Fatten. We rock till the wheels are flat, can't beat that with a baseball bat. Što se tiče opreme koja vam je potrebna za RC Drift, to je uglavnom obični autić koji ima pogon na sva 4 kotača, uglavnom u omjeru 1:10. Bitno je da ima razmak prednjih i zadnje osovine 255 mm, znači da nije veći ili manji od toga. Gotta be the shoes, gotta be the furs, that's why ladies choose me. All up in the news, cause we so cute, that's why we so huge. Electrical girls know how I feel. Daily spec, I keep it real. Not a China man, cause I ain't from China, man. I am Japan. Uglavnom sve što vam je potrebno možete pronaći na našem forumu koji vodimo, to je www.trcdrift.com. Na njemu ćete naći uglavnom uputstva sva koja vam trebaju od opreme, koja vam je potrebna i načina na koji ćete setapirati ostali dio opreme ili rukovac sa baterijama ili punjačima i tako. Planovi za ovu godinu su da održimo jedno 7 mitova, eventualno čak i 8. Uglavnom 2 velika će biti najveća na Mičevcu, od toga jedan datum znamo, to je 11.5. ako se ne bude pomicao.